Gradsko klizalište počinje sa radom sutra u subotu u 9:30. Prvog vikenda, odnosno sutra i preksutra, ulaz će za sve posetioce biti besplatan. Smene će biti kao i prethodnih godina, prepodnevne smene počeši od 9:30 na svakih sat vremena, zaključno sa poslednjom smenom koja završava u 13:15 časova i popodnevne smene počevši od 16:30 i poslednja smena je u 21:30. Između dve smene imat ćemo i popularnu školicu klizanja, besplatnu školicu klizanja koja počinje već od ponedeljka, a zakazivanje za svu decu od 5 do 10 godina je u ponedeljak od 10 časova. Uporedo sa školicom klizanja za decu biće održavani i treninzi hokeja u pauzi između prepodnevne i popodnevne smene. Cene ulaznica ostaju simbolične kao i prethodnih godina. Za decu, studente i penzionere ulaznica je 100 dinara za jednu smenu, za sve ostale 200 dinara, a deca do 5 godina ne plaćaju ulaz. Takođe, kao i prethodnih godina, iznajmljivanje klizaljki je potpuno besplatno.